Bedlîs bajarekî Bakurê Kurdistanê ye ku di nava geliyekî kûr û teng de ava bûye. Li gor zanyaran Bedlîs berî mîladê 2000 sal berê ava bûye. Bajarekî dîrokî û kevnare ye. Mazûvaniya gelek şaristaniyan û dewletan kiriye. Şopên demên Med, Pers, Asûrî, Romayî, Makedonî, Urartûyî û Bizansiyan lê hene. Deverek çiyayî ye. Çiyayên wê yên weke Sîpan û Nemrûd ku çiyayên volkanîk in pir binav û deng in. Gelek medreseyên Kurdî li wê derê hene ku perwerdeya zanistî, çandî lê hatiye dayîn. Avahiyên dîrokî weke mizgev, xan, hemamên bajêr hene. Bajar bi gelek navçeyên xwe li kêleka Gola Wanê hatiye avakirin. Nüfusa wî seriya 350,000 ye. Tetwan û Norşên jî di nav de 6 navçeyên wê hene. Bajar bêtir bi hingiv û gûzê xwe jî navdar e. Merhaba havalı ogrin heja meyvanên aziz û xoşewîst. Berî her çî hûn hemî ser çav û seran rahatin û bixêratin ber ekranên me û bixêratin ekranê Kurd Shopê û bixêratin bernameya Gera Welat. Bernameya Gera Welat îro li wargehekî gelekî dîrokî li wargehê Mîrekên Kurda li wargehê Şerefxanê Bedlîsî li Bedlîsê ye. Gera me berdewam e. Ev der şarederiya kevn ya Bedlîsê şarederiya kevne gelekî dîrokî xuyat kes bawerim kevrên wî jî û hewaha bawerim eva kevrên xelatê ne bi kevrên xelatê vana hatine çêkirin. Berf ev guliyên berfê çi ahengekî dans dikin û tên xwarê hûn dizanin hevalno niha li hin deveran berf ji bo hin kesan wekî romantîzm e, ji bo hin kesan mixabin êş û azar e û rê û dir têne girtin û ji bo hin kesan jî bereket e, nan e, av e û xweşî ye. Werin. Keko roja te bixêr. Navxêran bî, serçava. Binê sîwana te jî ber dibare. Navê te bixêr Keko? Hesen. Keke Hesen, tu çawî başî? Spas birê min. Hûn çane. Spas dikim mala te ava be. Keko tu ji Bedlîsê ne wisa? Belê rast e. Ji kîjan herêma wî yani ji kîjan gund yani Ji Motkanê. ji Motkanê ne wisa? Keko hal û wextê Bedlîsiya çi ye? Çawan e? Rewşa we çi ye gelo? Halê me jî pêva zivistan e. Belê. Ji kar xebatin eşxa. Çi xebatkarê me bû ew jî xira kirin. Ew jî tiştê nama îdî milat koçberî bûye. Niha rewşa esnafa, rewşa milletê çawa ye? Nanê wan, ava wan, xwarina wan, rewşa we çi ye? Xwedê rojbiroj derbas nabî. Yani min bixwe rojbiroj zor, bi zorî derbasî dibe. Hêvî me çê bibe. Hêvî me ku em hewl bidin û çê Bi bibe. dilê me ew e, ji dil me jî derbas bî inşallah. Mala te ava. Serçava. Spas dikim qewet beştera. Azîzî birê min, Serserê. Hevalno gera me ya li nava Bedlîsê berdewam e. Hevalno roja we bixêr qewet beşora. بخير اخي سرشابه Merhaba. بخير اخي سرشابه باشا الحمد لله شلونه Spas dikim خذ mala. جوازي اي واجي Rewşa we çawa yani vê derê gelo? والله روشه كان روشه ما شيء خده يعني خده تعالى شوف خده تبى بي يعني روشه ما يوصى سخنتيه Ve bi hatina me berf jî hate bajar berf xweş e برف ان شاء الله تبركت بيام چه بيجي evî dar. Keko halê we wekî esnaf, halê we rewşa we ya li vê derê çawa ye? والله اصناف باشنين اصناف سخنتيه ده اصناف چه اصناف تيمون نمايه وقال تبكي باكي جان اصناف تبيجي ايش خور يوصل اصناف تبيجي ايش خور
نه اسنافی نمایه اسنافی چی مایه اسنافی مایه اسنافی خلاص کردن خلاص بود چو تشتك merak dikim keko müşteriye te kutin ve dere betir kijan zamanı tara haber deden nava bajer da betir kijan zaman serdeste یا کس اصلی خونه سکنیه خلاص بود چوه یعنی زمان نمایه یعنی ترکی خبر دادن yani müşteriye te kutin betir bi Türkiye haber به ترکی خبر دادن راسته sedema vi çiye gelo سو چیه یعنی قیمت خود دگری خود نزانن لی صاحب ندار کهون اگه انسان تشتاق دگر نزانه صاحب ندار که خلاص بیچو اگر کو به وی اوای بردوام به زمانی کردیل بدلیسه بقدا ای والله خو خدیا چه یعنی ایشه که به تخمینات بدلیسه بزاروکی خورب کیشان زمانی خبر یعنی همه ترکیه یعنی ترکیه بابا ما خراب شو خلاص تازه دعوت بجورا سرچاوا ل بدلیسه مرو bu kuda çe camiye ki kevnare camiye ki mizgefte ki dirokit keve peşya merif eme bahsa diroka mizgeftan jibkin diroka bedlise ji he bikin le em peçeki he bigerin lava bajir selam aleyk kavet bejwara ser khiri kavet ve bereket be kavet bejwara bereket be kavere روجا بخير كوات بجوار بخير خدي ودي نامتم خير كيكو محمد نازر محمد ندرت محمد نازر محمد نازر سر سلام ابي نزير تشاوي باش ابوش ونا ولا بوشين چما چه بخير دي پرش wana millet برفو باگر برکت نه باشه برفو باگر نینه مادی دلمت geçmez insan azura خير روش چیه کاجا بجاج مرا کاج چیه تنکارو نی بیا 600 milyon torba alanı بیا 400 milyon insan çan değer bas تنکارون بیا چخاس 600 600 خدا علی کاریام بکنه آمین آمین افش بو چی در چما وصل ام نزانن در چی ام جانمش نمی چی ام چوا چاره سر بکن ویتشتی والله چاره تجربه منو وها نه والله ام شکن که ام شکی امکان من رقم هبی ام وکی کرد لخوا خودی در کون چوای ام کردنو ام درنا ام بکن بس اب نزیر ام در کم باش بود ای بیجا کردنو ور الهب خوی در کون والله کرد خوی در نج کردن و خویت جو کردن کرد تو انسان بیجا گازی که اکب گازی کردن مثلا جناب گلم ام لهب خویتی کردن مالا تا هوا پیجی سپاس که خبرت بجارا سر خیره برن هوالنو دنوا و برفدا دما ام گریان بحثا هنگب هاته کرن هن هوالن بحثا هنگب کر گوتن هنگب بدلی سجی پر نافداره پر مشهوره کا ام بن هرن لوی دره هنگ فروش کی هيا ام سری کی بچن وی دره روجا بخير قوت بجوارا سرچاوان كيكو قوت با روجا بخير سر چاويت سر گلاس پاس كم اپو ناويت بخير اپو ناوي من مدني ابجي سر سلام اپو سر چاوي مرا باش نوي داره صافي اپو گوتن هنگوي بدلی سه پر نافداره بله وصايا و هنگوي بدلی سه چرا دبه هنگوي بدلیس جگونیه و جاتریک گرانی چه دبه کردن روجلات ناوي ناصري هسرف ساحرنا بله ناصري هسرف اورينتاليستكي امجرا çet bejin yani gerinoki بله هزار و چلاندا دوان تاریخان da hatiye bitlise لسوكا bitlise geriye ev de pertuka xoy sefername de nivisiye ku em çone suka bitlise em lenava suka bitlise da geriyan be gelek dikananda her yeki sıt çarsıt meşk rengi ve van hebu zamaneki teknoloji hev qas peş da ne bu سياحكي ايراني في تشتي دبيت ب zalameki edebiye evi hatiye vir evi tişti Portugal xoda nivisiye niziki 1000 sal beri وصابه 1000 سال بري هكر ev هنگف مشهور به اناج مشهور betlise سعد خوش gelek bina bu denge hengi bitlise yani gelek cihandacı gelek platformanda yani derece mazınstan diye باشه اپو جكيجان يعني وك علاج كتب بيجي چيرا باشه هنگف
هنگی به بدلیسه هنگی yani her tiştera başı. نوسا Ne ama Kürt. Kürt. Her tiştera başı. زوستان عالیه و پر ساله به شش هفت ماهن اف برف باگر اردید مینه نوسا Beli yani ev Bitlis vari meşaya. Yani ekolojiye Bitlis'e meşvani ra gelek müsaite. Yani gelek navi gündan behengi bu bemeşan tenazi. کا ام ببینی کام هنگی به ببینی کا هنگی به Eva teni Bitlis'e da ev emjivir adı bejin yani eva kuaren kevnin. کو جحریه نه یان ادارن Ye saviye u yani jahariye çeydi be u salika çeydi be. سعد خوش Ev yani tü teknik eki tıvır da ne hatiye kaptandı. خورتو مرحبا تشوي كوهره كوهره وهره كوهره تماشاوانین جا دما کو مروف لنوا بدلی سید گره مروف راستی گلک جهین دیروکید به مزگفتن کلهن پریوینه گلک دیروک جویدره دفوره یعنی بهنا دیروک جویدلی سید دفوره امنها هاتن بر مزگفته کی لویدره حوالک لبندامه امیوی بگریم پیچکی اوی ایدی بحثا بدلی سی بحثا باجاری خو جمراب که که نعمت الله اطال و دیروک ناس و کی لیکولینره کی به تایبتی لسر باجاری بدلی سی امی نها بچن جم که نعمت الله ورن میدانه خوات بجورا مرحبا سپاس اپا چای اپا والله جان تصاوی تو چونی باش دست تماشت کم از گلک باشه دوی بر پیدا تشخورا آگری خو پی خستیه لبر معصیه خو بله معصیه کو دارین اپا ماسی اردیشی آبه معصیه منه ای ولات منه ای ولات منه ای گولا منه اپا تشت کی پرسم افوانی دبیجن گولا وانه آوانه نیا بدلیسه آوه یان آوانه والله مرتاق همی مرتاخد نیبکی میه نیبکی ونه پر باشه نوید بخیر اپا نویم شفیق اپ شفیق دست تماشت کم دست تشکر اجتماع رویته سپاس کم از هر موانه جوانیا را بیجم بدلیسه نیبکی من نیبه چونکی نیبکی قسخوران سنده ما قسخورانه اره الجواز و تطوانه وان او تردبی بحرینه خلاته وایده میه والله سنده اردیشه تدیتیه اما تو بعدالت تجی ها ایوانی ادوین ایوانی ندوین همنه هیه آبی حقی بهم ندانه وان آبی شفیق مالتا و دست تماش قوت بشترا سرسرم را سپاس کن روجات بخير كيكو ياو بارد باقر بله سلام سلام امران سپاس کن اونچان سلامت بلا جانت ساخت باشی كيكو ساختر الحمدلله شکر افجی باشه هبالو وقت مگو كيكي نعمت الله هم ليكولينرا بتایبتی لسر دیروکا بدلیسه لسر گلک باشارو باشارکن کردستان لتایبتی لسر بدلیسه کارو خباته خود کن و بناوی بیتلیسنامه کارو بارک وانجی هیا و کمکی گلک هجاو لیکولینرن 15 ساله اون کارید کن مالاتا و سر چاوه من آتی کیکو تو خواستم دست پی که دا پیچکی بحثا دیروکا بدلی سیبکی نها ام لبر وارگه که دیروکی نه پیچکی دست پی که بحثا دیروکا بدلی سیب بیتلیس بو کردان تایبتی دیروکه که یونی ام بیجن کونار و دولمند هیا که اشیرت روشکان ام بجرات بجن کنفدراسیون ایلا روشکان 1000 سال لسر ملکا بیتلیس سر بخواه مایه روشکی لوره 1000 سال سر بخواه بونه دولت آمه سعد خوش هنه کدن ام بیجن لیکونیلر دی بیجن بگیتی لی نه بگیتیه دولته تاریخ لبر چاپ کریه دربخانه‌ای هبویه و ام بیجن خطبه آلی بگم و هاتیه خواندن اف یعنی تشتین رسانه کو لبر دولته کیه کو حرام بیتلیس تایبتی ام بیجن ناف بیتلیسینی نه جل سنورا وک حرمه بله سنورا وی جلبر دسپیت که گنج
ام خنس جی خنس دردکوی کفندور حزو جلور جی دردکوی آلی ام بیجن خیارتانگا کواری Yani weki heremeki mezin ve kerima bedlise mireke bedlise gelek navdarın dirok xwedî dîrokê gelek kem nareye şerefxanê bedlîsî ew dîrok gihandiya roja me û ev li ber çawe tiştek pîroze bu Kurdan hemû bu Kurdan şerefname vî bajarê de hatiye nivîsandin belê em niha ber mizgefta şeref yene ev jî bapîrê şerefxana mazine ku em jê re dibêjin şerefxana çaremîn nav mizgefte jî şerefiyeye medrese û mizgeft û îmaretxane wek avasaziyekî kompleks e. Ev mizgeft berî şerefxan hatiye ava kirin. Bapîrê şerefxan. Bapîrê şerefxanê bedlîsê vê ava kiriye. Saet xweş. Şerefxana Çaremîn bi paşayê ulema ew ser Azerbaycanê hatiye li vir bi hev re şer kirine deşta Tatîkê de girêdayiya Bitlisê şarekî mezin navbera wan de dest pê dike ew şerê de 4 û 5 sal em bêjin bajar dikeve dest Osmaniye. Piştre bivî awayî tê eva bapîrên me ne. Saeta te xweş be. Ciyên din jî hene ciyên dîrokî cin em biçin çend ciyê din jî divê berfê de dibe gelo. Em bikevin hundir. Were. Werin hundir hevalno. Restorasyona li vir heye ev ciyekî heqîqeten em bêjin yekemîne avasaziya bilîsê ev e. Belê keko te got te behsa Evliya Çelebî kiribû. Evliya Çelebî em bêjin tê li vir yek mehu nîv li vir disekne dema tê li vir begê li vir Ebdalxane ew jî neviyê Şerefxana Çaremîn e. Evliya temaşî bir minaret dike dibêjin nav Kurdistanê de herî meşhûrê herî rind evê haye. Min ji vî rindir tu mizgeftekî nedîtiye. Ji bo vê derê dibêje. Belê dibêje pir meşhûr e. Evê ha em hûn dibînin ev jî merqeda wan e li vir. Ev gora Şerefxanê Çaremîn e. Merqeda wî ye. Saet xweş. Hezar rahmet gora wan ku vê mîratê ji bo Kurda hiştine. Dixwazî em bikevin hundir. Em yek deqe bikevnetê de em temaşe bikin. Werin hevalno. Hostayan jî aciz nekin. Were hevalno were. Restorasyon, na restorasyon heye. Tişte yek meha de evi disa ava bikin bu Müslümanan ki ben daha kesek bu hazın. Beli. Evliya jî ketiye li vir. Li vir em bêjin li mejaxa jî kiriye. Mizgefteki herî meşhur ciye. Evliya Çelebi ew seyahat yek mehu niv li vir jiyana xwe derbas kiriye. Bikin Ali Xabe. Kavat mecora. Spas dike mala we ava be. Em bêjin taybetî nav Bilîsê de wek mizgeftê evê ha baştir rintir jî tune ser avahiyê avasaziyê tune ye. Elê em bêjin tiştên kevnar jî zafin. Taybetî evê ku nava Bilîsê de ciyê kevnar û hemû ji destê Kurdan hatiye ava kirin. Mesela em bêjin Osmaniyan Selçukyan tiştên kevnar nav bajarê de tune. Keko eva bi destê Kurda hatiye çekirin. Ev destê Kurdan hatiye çekirin. Ev kevir çi ye? Ev kevirê Bitlisê ye ne xelat. Ne xelat ye ne wisa? Ev kevirê Bitlisê ji xelatê cudatir e. Em bêjin hostayên kevirên jî taybetî Ermenî û Kurdin. Kurdin. Belê. Saet xweş. Gera me wê berdewam bi hevalno werin. Keko can, keke nimetullah. Naha de derbarê asimilasyonê de xwarizm em hinekê biaxivin. Niha
asimilasyon tene ne mesela zaman tene Bele, ev wargehên bele, dîrokê bele, dar û bele. bero li ser hemû tiştî ev hatiye Bele, û ev tişt li bedlîsê piçekî jî li pêş e mesela min ji dusê esnafan wisa me hinkî sohbet kir esnaf bi xwe digotin zimanê bazarê mixabin bêtir bi Tirkiye ev rewş çi ye çima wisa bajarekî welatê me kerem û kek kerem û taybetî dema Osmanlî ji holê rabû devleta Osmanî devletekî nû ava kirin Belê. em bêjin yekemîn destê İttihat Terakî duyemîn Jön Türk seyemîn Kemalîst belê dema Türkiye ava kirin yekemîn politikayên asimilasyonê ser bajarê Bitlisê hate ava kirin ji ber çi Bitlis ser ziman dîrok û bajarekî nav Kurdistanê de meşhûr e ku xelq evî mîrasê ji bîr bike belê bibexşe dikevin bingeha hişmendiyê mêjî belê min niha behsa ciyê kevnare kir yek em bêjin cihekî kevnarên Osmaniyan Selçuqiyan nav Bilîsê de tune tune evê û mizgeftê dibînin medreseyê dibînin û xanî Ermenî û Kurdan ava kirine û medrese û em bêjin camî mizgeft hemû ji aliyê Kurdan hatine em dibînin qeleha wê kelehê jî heman tişt qeleha Bitlisê nav dîrokê Bitlisê de pir meşhûrekî şerefxanê mezin şerefnamên nivîsandiye ku behsa qelê diket bêjê her kevirekî vî qeleyê serekî roşkiyan çûye Êca temaşe çend kevir têde heye Keleha Bedlîsê tiştekî dibêjim kek nîmetullah niha di kovara jînê de nivîsekî Kurdiye Bedlîsî bi navê Kurdiye Bedlîsî nivîsek heye tê de dibêje 1919 bawerim tê de dibêje heta 10 sal berê jî li Bedlîsê tu kesekî bi zimanê Tirkî nizanibû lê anha dibêje 1919 da dibe anha ew kesê bi Tirkî nizane nikare li Bedlîsê bibe hemal jî rast e ji ber çi misyonerên em bêjin wek Mehmed Reşîd Tangut belê dönema Partiya Cumhuriyeta Türkiye bi Kurteyî CHP tê li vir raporek li vir dinivîsîne dibêje min 10 sal awiltir heta Bitlisê xelqê Bitlisê taybetî behsa şerefname û şerefxana mezin dikira bê serbilind dibûna îro hatime kese îdî behsa şerefname û şerefxan behsa kurdayetî nake wekî zaferekî nedinêre dibêjî em gavekî du gavê rast bavêjin tiştê 2 salan wek Qeyserî wek Sivasê xelqê Sivasê Tbilîsî jî xwe bêjin taybetî em Tirkin Hakikaten nav 2 salan da em bêjin navê wan bajariyekî û dîroka Kurdan da sê em bêjin sinaf heye gundî koçer û bajarî ew ê bajariyê li vir hîdî dibêjin em ji Buharê hatine Semerqandê hatine henekî nû jî dibêjin em ji ser Bexdayê hatine ev hemîn nîşanê polîtîkayê asimilasyonê pir rast e têko can mala te hezer carî ava be te gelek agahiyên pir baş ta min ê herî dawî dixwazim bi vî awayî biqedînim na çend navçeyên Bedlîsê hene Tetwan e Motka ye Hîzan Elcewaz Xelat Norşên çend bajarê ve navçeyên we sînorê behra wanê ne Xelat Elcewaz û Tetwan sê navçe bajarekî bi rastî jî wekî birîşte behra wanê jî sinorawî ser Bitlisê demek berê ji apopirsî û masîvanekî wî jî wisa digo nîvê gola wanê ameye dibêjî behra Tetwan mala te hezer carî ava be bi rewşenbîrên wekî te bi hostayên wekî te ez gelek şadim û bihêvî me di demekî Kurd te Bedlîs bizivire û ew xwezaya xwe ya berê Kurdî û Kurdewariyê Ama behsa vî mizgeftê me nekir em derbasî cem mizgeftê jî bibin werin hevalno Bedlîs weke bûkekî niha xwe xemilandiye hevalno eke bûkekî şîrîn Kerem em hatine ber mizgefta mezinê û nav bajarê de navê vê mizgeftê çi ye bên mizgefta mezin Ulu Camî mizgefta mezin lê ev mizgeft em bêjin 1000 sal awiltir dêr bûye ser dêrê dewleta Mervaniyan ava kiriye xistiye mizgeft pir meşhûr e destê Mervaniyan ku Mervanî tên xelat li vir wargehê xwe ava dikin belê heta farqînê li vir jî evî mizgeftê ser dêrê ava dikin taybetî nav sentrê de mizgefta herî mezin ev e
و ام بیجن نه ام جیا کی وسط دانه کو ام تخص نکو ام چنه مدرسه احلاسیه وک زانینگه هکیه بله اولیات وک مدرسین کردی لوی داری درسین کردی هات بله ندایی ماتماتیک منطق درس وساج هاتیه بخوان دوان رو که اولیات بیجه مثلا خورتن لور فقیه لور جر در دورا کردستان تنه لور تن لور دخوینن و ساترانچ دلیزن دما خلاص بو کevne dersi ders alan yekemi ji Pisagor. Bale. Liseri dersin Pisagor. Bale. Em cana o asimilasyona ki o sabiye em nav bajar da bejin Pisagor kiye mıkhabın. Kes nizam. Nereye ola? Teştek bu say. Kekocan malata ava be. Avatır. تشرفت برنامه ما استغفر الله سرسری امرا سرچاوی امراتی سرچاولا سپاس کم حوالنو ام و هفته جهاتن داویا برنامه خو برنامه ما یا گراولات او هر بردوام به ام ایرو لباجار دیرو کی ل بدلی سبون مالاوی هزار جاری اوا به که نیمت الله اطال به مرابو باجار پر خوش به میدان اسین حتی برنامه کدن ببین سر اکران کرد شوپه گراولات جبیر نکن گراولات لحمو با کوره ولاد نهاد گره خاطر و قاسی